Senja temaram beranjak malam di kaki Doro Tambora. Tempat Ladole sedang duduk Soso Oo. Oh dole, Pak Paun Sao mene de kai kro inono kom nahwa akan denari De watiwaran oinono ke til daja puni wati duwaran doro ke no rampoi kola wati duwaran mada oike di hakem dai oinono. de anu ngwanahu ni mene ngo peraasan kai mure go mire ngau tiara pitimu wati wara masamu de ngo kare kem nahu doro tak di tak da tasumpu dohon ka ede singgo meke waur karawi bandai mrin gai jabali ke babandai Balin Sara masih. Balin Sara masih. Sementara itu, di pinggir pantai Doro Tambora, tampaklah sekelompok orang di rumahnya masing-masing. Di pantai tersebut, duduklah Daila Moa memandang lepas ke arah Gunung Tambora sambil membaca koran. Becaru jara doh mena mue Pilihan. Santa pensore ta dadaha. Iya ta. Ini akan tarawaran daiki. Sambe pu engkani diweki. kak unik banahu ari ando abdullah irawi bandai ke ayo uram damamai ayo liro mangganga des ayo dosa windawara bener lah Ge iyo mbotong pato loro dembin daiki wati lokan gihi badawara ura. kaliso kando cak di cak da cak do waktu dua rahaju manggari pun esam pelandai ede mi di pra war pencain dain parwara re ari urukai nang baca wa buni habang bodi Pada saat dua pasang suami istri ini berdiskusi di sore hari itu, datanglah dua orang lainnya, yaitu Hadijah dan La Maimunah. Santa beta Sarujara doh ita doh kilay na punya doh de umah hampu. May ta doho sama ni. Yorai Irai kalau ngajara rasa ki konek luara may luara angin ki. Muna da kala narumuka narasa ki tiap pudoro doh ti konek luara na puhaji kawara mo badoy. De taro ka ipabrahi. Oh iya tapa warahaba taparo. wara ke hapas toi ndake kumai ke na dohoy ngomena prahim ka manes kan dia ka dorong wap nahu lok na mambe izin pala surawara pitis to nahu Inapai debu balindo nggak kan mati tangkap badoro. inai de pemerintah nau kencung dapat nahu Ketika malam semakin larut di kaki Gunung Tambora, keluarga di kaki Doro Tambora ini asik menikmati malam yang semakin gelap. Tiba-tiba datanglah seorang tuan guru. Assalamualaikum. Bicara jar doh menana.
Aumenas mafakam rep. Dia nuntu masalah doro da dembi bukan tuan guru. Kita nuntu ku kala narasaki Tuan Guru. Ndak ceku anak orang sinar ayu. Ndak cekena danar rasan daite. Ededu akibat gahira ili. Deirang oho laporu kuraragi sa menanandai. Sapoda-poda kay nandai di kangga di kay pandai na rumah. Ededu sebagai halifah. Nema uluna Nema katupa Kabuar kabanda Kawoko kajaur kanggari danar rasa Orang gahi barima Zoharul fasalu fil bahri wal bahri Bima kasabat aidinas Nawa urat tada ihara lelo di danar rasa Baraka lelo raka munta pa manusia Same na nama iha ate Nalowang pambali tahoran tay Dilandai ta sama-sama kurah kangampu dinday na rumah Data sama-sama kurah kangampu dinday na rumah Ta sama-sama ku istighfar Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah Minal hatoya Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal hatoya Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal hatoya Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal hatoya. Demikian persembahan drama oleh Sanggar Seni Sampela Lempo SMA Negeri 2 Bolo.